Ketha koringi mutegeri ino ni metha ya Nteto ya Weru Thaa Ithatu inkugwate ogeni monanirie wetu mathithio tukomonde ni Purity Richard. Ino ni mushi ya Nteto iria tukubanganiritie. Ubugane bwa wawamba maua kuboro wa mwanka kuwa. Na insho ya sumu kuraga ntumaire shibitare ni amarimanti level 4. Mugomo wa mandagitari kuleta kieva na asara kia ngondo mushiwachuka ni mwana wa mwaka umogukua. Tukamulika mathina maria marumirite kimera kia mira. Muthuganiru wa omwe wa wamba wa bikibiki mushini wa maua tukoya omonde na shimanite na gikuo ni nyuma ya kumbirwa ni mwingi ururai na muthuro kurikana mtoburume uyo ambiririe kuburwa mburu ya kathetina nyanje kumantereshia eriene mbere yawe kubono kwa ni borishi marema mobile sibitari ya Nyambene level 4 nikenda awatotungata bamwe na ugumwingi uyu no mubidukire sibitari na kuthina mbere kumubidukira na kumubura mwanka matigira agukua. Marion Karugi atwamberie na inu. Ni sibitarine ya Nyambene level 4 akari baritonya bangi bakiumara na kuoni usionera na metho sinema ya URETERI muntu oroeri kuo na tembere oroeri sibitari mutotigi ni muthoanirwa wa wamba bwa bikibiki ura ntuko ciawe ikinyire mbere buru aririkana watirwe nteresia iriene tauni ya maua na ratharikirwe ni mwingi barabokari na muthuro bakiendo muithia na uma ba muithia no indi mbere ya tautoro maabisa baborisi bakituo kia maua bamuonokia na bamuarukia mwanka sibitarine ya Nyambene level 4 arioti wa sibitari mwingine yu muthiatire kuna muthuro bambiriria kumuura na bangi umutemanga mwanka akua. Ni karika kujirite na njira ya thimu munini wa kamanda wa borisi Igembe South Mohamed Umokio. Kulikuwa na kundi la vijana boda ambao walienda katika hiyo lodging na walidai kwamba alikuwa ni mwizi, wamekuwa wakiwaibia mapikipiki. So wakamchoma moto hapo nje ya hiyo lodging. Then baada ya hapo maafisa wa polisi waliweza kumuokoa wakimpeleka hadi Nyambene Sub County Hospital. Lakini kulikuwa na vurumai kidogo, kawa na porukushani, kawa hawa bodaboda rider akawa wanakimbizana na polisi wakitaka wachukue huyo muathiriwa waweze kummalizia, wakitaka kumuua. Kuna pikipiki ilichomwa hapo tu nje ya hiyo hoteli. Sasa tuna suspect kwa endelea tuweze kujua kiini cha kisa hiki. Ikarikari tirire kinya nyumba cia sibitari iji thukangitwe ni mwingi. So imekuwa mvutano mpaka hospitali kule, ndio sasa kukawa hata wameharibu vitu kule, wamevunja vioo vya hospitali pale, kachukua ile mwili na wakamaliza. Akirita mukana kire antu kujukasia watho njarene na kugwithio nyumo ya buu OCPD Mwakio ni wito sonkoni ni boitana mbere. Nafikiri ni jambo la dharura kwamba ni muhimu tufuate sheria, kwa sababu hii nchi yetu inatawaliwa na sheria. So ikifika mahali ambapo wananchi wanachukua sheria mikononi mwao, nafikiri si nzuri sana katika maendeleo ya sehemu hii, kwa sababu hata kama ni mtu ni jambazi, nafikiri sheria ingechukua mkondo wake. Nadhani hakuna kitu kingeharibika kama wangemwacha tu. Nikiripotera Weru TV kuuma maua Igembe South, Beto Marion Karugi wa Kenya.
Antumaire ni matigetwe matete utoro na mangi mathandatu kuthina mbere kugwata utungata cibitari ni Marimanti ni nyuma ya korea oke wa Kitharaka uria witagwa Ncura Maire mama makwite ni bamwe na mtumurume wa miaka 48 na kana akabishika miaka 12 maria mathiete na mbere kugwata utungata ni twana twagatagateka miaka 6 na miaka 14. Intorania kano awadi ni Marimanti ara muthenya gwegorwa na baba kuthikuriithia barethere Ncura kithakani mutini wa muthithi baratema na kwanjiria kurea karaga gwita mutethi ko gatemire Ncura bare na twana tutungi gintu twana mugwanja ara barakamatire ukibubu bagwikira gikombe ni bairira oyo orararire na thira na kana kau kangi nako geta turia gacibitari gintu thaa 11 ithiete ora batemete imuthithi ara barairire ujo ena gintu thaa 3 cio tugwiro kana karakarate Ncura eno karanjirie gukaya inda barabangi barathingatira nyuma ya mathaa makai bonthe barairwa cibitari ni Marimanti ara bairi baratere meyo yao barano ujo amwe na kamwana kama kamianka 14 ndara ni go gintu thaa mugwanja ogu iro rwana ruru ruramire kurithia rukoja rwambira tukurumia oke ndabauri ko baruta oke bambira itwatema muteni no karwa gitabonge rwa kuruka rwa irwanyithia mburi gintu thaa 11 kana gakwa kambiria gutaika ndaka ulimbi yoje na thina mbira inde gwakana kwambiria gwakana ndiro tika riru ndiro ndathire no nkithirwanirwo gutaika iro turambiririe ndi kugaga tuthimbo cimitare tuje tuonerwe iro turajire cimitare kana kamo kaumbirwo njirani tukoya tugukinyaga ugu gwatuika ikaumbirwo kabicha oxygen ciathi ciagirwo gaikirwa gwatuika bukurema no kagakua para na gutaika na kuremerwo ikuthi bamwe ntutagaku kathire kakagwire nthiguru tuyite wondi ngagukinya wondi iro kaumbirwo kambiria kurira na gukagauka na kuthiga gikagirwo oxygen iri ya baire abani gito mochereni ya Marimanti ni kingo postmortem yumba kuruthwa na barabangi bathanthatu wa bendere kurigitirwa cibitari ni ya Marimanti Dali covering nurse wa hospital last night for the administration. Kuri the inyanya na around 40 minutes itwagire na influx ya patients. Balit poisonous ane kana woke mwana omwe ai mumbire muno ura balutagira woke mutini ikurungu niria muti na mwana oyu babange bakulisa stato kana bakupewa matibabu matharura na bathungira wondini narendereire we kuthi wakithuka wabura kagita gakuthi mwanka mwisho kana kama gatutiga ngiripotera Weru TV kuma Ntere Kitharaka Beto Paul gwakabithe Ntora ya Kiang'ondu muciĩ wa Chuka ina keba na kithikiro kinene orikana ka mwaka umwe kana goketwe umundi Shina Hadasa atere uturo wawe nyuma ya kwaga utungata cibitari-ini ya Iciara kuria aciari mawe mamubirite meterete atungatirwa indi methira kwina mugomo wa mandagitari mwana uyu akwire ntuko nini nyuma ya kwaga mbeca iria metirwe kiri cibitari ya Muntu Kiumbe ubunge wa Tharaka Gitonga Murugara uria arari mathikoni mama narombete minister wa ugima Susan Nakumicha gushwa buria magetekanirie na mandagitari nikenda arwaru matigie kuria thina Samuel Gaishima ataririe atengenezao mzuri Chanel Hadasa Kadhambi karega ukurubwa mwanka umwe ka Newton Mugambi wa Bore wa Ntere cia Kiang'ondu gaitirwe Jumamosi ya tariki 23 mweri muthiru nyuma ya kwerua utungata cibitari ya rufaa ya Iciara kura aciari bake baambire kuthiurukwo gwa ntugo ciri bakira gwati mwana atari mwajie na muthia baerwa bachwe utungata cibitari yengi nuntu mandagitari bacibitari nu ibagomete
kuringana na gina wakanaka Mirisela wa Mugambi wena ithe wako ibachwire utungata ka chibitari kangi ntere wa inuchia Embu arakana kukaonekanire karina thina ya kubeba na chiari babu batomwa chibitari jingi ya muntu kiumbe ntere cha Kathwana araga karire wakagita karaja gataona utungata chibitari inu nuntu bakwaga chiringi ngiri magana mairi amwe na kuigua ibari te chiringi ngiri gana rimwe kuma kiri chiringi ngiri magana mathatu irabaendekaga bare yache kwambiria kwewa utungata. For able governor, najua unaongeanga na president. If today was to be asked a question, kakuna ministry haifai go for a strike, ni Ministry of Health. Hata kama ni kufanya maendeleo ama nini, tell him the souls are dying outside there. Not everyone who is able to pay life care. Na kuna mwingine angeshindwa hata kulipa hiyo Kathwana tulimpeleka ukweli. Ikumania na ugu ara mubunge wa gichigo kia Tharaka George Gitonga Murugara akuria thirikari yitigirie kuthiria mugomo wa mandagitari kenda ikuobe muthemba jo birigirwa. If it was not for the doctors' strike, we would not have lost this girl. To be frank and honest, we have lost this little girl because our medical doctors are on strike. I must appeal to the Cabinet Secretary for Health to just get out of our office, humble ourselves, go and talk to the doctors. Listen to what the doctors have to say. Because when you hear them complaining, there is a problem. Nkruki Gitonga ariuria mandagitari kinyambo bauthothie murugamo wago kenda bawatanira na thirikari kiri guchwangerekana ya maubatu mago. If they continue striking, we are now harvesting the fruits of their strike. And we are harvesting fruits which are bitter, fruits which nobody wants to even see. And such fruits include losing a little girl like Shay. So doctors must also humble themselves, become human beings, talk to the government quickly, call off the strike, and our lives will go back to normalcy. Ikiathonio eki Aragitonga aenderete kura na mpwe umwe wa andiki ba Nteto wa Ntere cha Tharaka Festus Murithi ura amami chibitari nyuma ya kuwata mutino wa bikibiki. Wa Mwenge FM na ara Ntere cha Tharaka na wira na boda boda na ari ICU kirua. Katumwire pole turuga mantu mega abue au maruke turute noe wira inu endelete kuruta aketwira Nteto na mbere antu ba boda boda tafadhali musimu toyo ina waste ibatate gukua antu bwega twana tochuguru tore 10 aturekerwa boda boda tutii sheria za barabarani na boda boda watu wetu wasije wakaribika. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Mukarerigete wa Nyamita Kimandi Munjori ne umerete kwegiria egi na kugiria onasiezi wa urimi mithikari nturi kumaniana maremethiritwe makiringithania na miraku wa bei. Augete gutibo we kana siezi nturi makurutana na ubesheni wa license ya kubira mira desianja. Augete mawatho ma ugoti wangiri 80 onkunia waretirwe ni rais wengwa ontokuga ona mubunge John Paul Mwirigi na kumenya. Na shoketea ugakiria kingi kiringithitie kugwa kwa maguri ma mira ni kwithirwa maria engi matumagira mira ni mandini ya Islamu na thaino mari Ramadhan. Dennis Mugendi enacio. Nterene iji cia igembe nyambeni rionthe kaunti ya Meru na Kenya ikwithitwe kuri na malalamiko ja arimi na biashara ba mira bakiaramika bakiuga ni kunyarirwa kana gwatikwa ni makatel bare bojurite thokone iji ya kimera kiki kiao kiria betha bendete muno na kutu bathikirite ibethete bakiaramika muno na kumeneria kinya minister wa urimi mithikari nturi mukarigiti wa kiama kia mira Kenya Mita Kimathi Munjuri bakuga ni bo bakugwatania na makatel baba na ntuku ya narua ikyo tutrimene na Kimathi Munjuri tawe chairman wa gwiti yawe leo ni wizara yengi tofauti na Kenya Airways kwithirete na barua yo kama tamira timantu kinya yande Kenya
imantu ya nthi Somalia i Somalia iyo kuheana barua ya baraba kamatamira ndege ki export licenses ikwiri very clearly ukethira ugenda license utina kinya waziri hausikana chio iyo buchi ki ministry yake, lakini kawika ngwe kidogo ka department ya ministry actually imantu ya authority iraita wafa na mtu wonde akenda kwenda license yu uteo bichi kinyo batiweta na iweta tu ki computer kana cyber uka apply bila bionde bikwendeka no kaewa license yeku ko batu ya kiama bila tukuwa ni reason ira ikweyanwa tia mathina ya otea yaumba tumbo karande kwarire reason yayu no tutea ciumba usapotika na kinya ikatukara yaka twinthe tuti kumea kinya ni ata kwendelea ndene biashara yetu industry yetu emira tuita kwariria mantu ya moya yau ya koetwa kuringana na arimi na biashara bamwe bara bethe bakigendia mira mucino na Nairobi Jomo Kenyatta Airport kaki ni kiandege kya Jomo Kenyatta bariuga ibethete bakiriwa mbesa inyingi aiba bongo bara ya mbesa imbesa si ko yure agua no gitiriwe na ningana ichibateretwe kana batebatereti kuriwa thoko we Somalia ekwirirwa kuibura ya mbirangirie ki rira twachokere twikuthiria corona na into kiambere buonka muntu wimirae na abati kumenya na kuelewa ne ati thoko we utura twatuma mira yonte kuo thirua Somalia yongo ibekire kuota kiazi kia mira kira kiumba wita kuo na biu bia tuma ture muiko ni utumire mingi ira itakuo kuo deu puibura ya ibanga ngina thirikari enara alafu tueta ki number 2 thoko Somalia ri uchoka ikwetikirwe lazima ture ya mbia na au ni kwenda tueleano twinthe onkunie mira ni witu nere airwa mbia ngiri eite tia Kenya nkunie mwe mira iratutuma Somalia nere airwa mbia ngiri eite ntemenye kio chokia kiuria kia no woyambia no mbia ichi taki u ya imantu ya ririrwe president wengwa ai mawa ukulukira request ya mheshimiwa John Po imantu ya kariri ndini mheshimiwa Bakili na president na kinya waziri na mantu yau ya twika mbia iyike ya kurea kuriwa itureke kinyo tuma mirana ara no ntui mashariti ya iki ithirikari nara na pia tumenye thoko wewe Somalia ringi ina antu bangi baina interest niyo antu ba Ethiopia kwa ute thoko itekariura ya karimbere itukuruira yo na Ethiopia ikatucindana kwithira tukiendia mira ndene ya Somalia na kandhirie point una kuwa ati kinya thai bingi bitumite mira wani Ramadhani of course kutibui nontu tutimea kwira Islam bati bakainga rimwe na rimwe itwithaira twina itwichie bara twi mira ene itwithaira twina thine Ramadhani ikinyire mira ni wire kueleza ko ikuwa ati mantu yaya kwirwa iwaziri atumite mireka wa mauri utina kuri na tukweya na reasons ira situmite oguo mira ikethira ikinyite mauri nara yakinyite na bira bia tutethia ni kurita mathwania ki mantu yaya kwirwa ya Somali batumi antu bati barwa ndege cia ati barwa twachokia nara rwaria rubati kwithira ruri ni hata tumba kuona thoko ingi turutu ake akula mira ene tafadhali nti kuona mumero atethukira kankua itukuromba thirikari yetigirie Kenyawis nondo ni kwina Somalia yeo arwa yokamata mira nondo tundege tutu kamata mira ni tu nini na bunge inkuromba tu tuongelwe ni antu baba abanga kuma thirikari yara na area ya Somalia na Kenya batu tuongelwe mira tuongelwe taningi no 10 no ndire sie ita 19 no ikinya tani 30 no ndo mbere sie tani bebute ta ita 19 iweta
arimi berete bakiwathinia kuba ikiringo jawe uria thuru aria basinda Somalia bakauga kiringo no ithiru tabatumirite abiashara bakaiba kuyiko bagura mira indi bokinya Kenya barigirwa ni waziri Rinturi ni minister Rinturi manto yo jaleo kana ne atia na ne atwendi kwira nyakuba ikiringo tukiagi mantu ya ngi ya kwithira kuya Somali batumi so antu foreigner tafadhali kinya kwa karwata katuetikiria muntu foreigner kwina sheria ira itiona na cia kana ira ingaenda ne atia akambirangiria kuita ngwiku na twenda muno kuibwa kiringo we ngwa Somali batumite ne atia batumangite ku nontu tikumenya kinya ne atia mantu ya kwarirwa kuya Somali batumiku kuya kuramira na bato barwa. Dennis Mugendi, Weru TV, mushine o Maua, kaunti ya Meru. Gatuke kanyaga kuno kabanini tukadino ako. Sugar, gas, and the crime rate is high. Hii ndio Mushenea daily in the bustling hood of Omokaville. Although wengine wakiwa na superheroes, sisi tuko na super hustlers. I hope sugar daddy wako anapenda mapengo. Cut to the chase. For business to thrive, crime cannot survive. Easter, enjoy your passport to non-stop laughter and entertainment on Star Times. The Salulu is to recharge and get upgraded. Can we play a game? We've got fun and play for the big and little kids. Action-packed sports. Absolutely unbelievable. Thrilling movies. You're an actor. Act. Passionate new telenovelas. Real-world documentaries. Are you saying yes to the draft? Unmissable reality and fantastic local shows. Recharge on your current bouquet and get upgraded to the next high bouquet for 1 month. Burudika na familia. Download StarTimes on app for unlimited entertainment anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Woye shosh pale. Hatukudhani utashtuka hivyo. Tuliza roho na Joymax Mwivoko. Wow. Nikiona Joymax Mwivoko, ninatulia katuli, ina shida ya kisiagi. Na bei shosh. Bei ni ya shosh. Bei ni ya shosh. Joymax Mwevoko kutoka Joy Millers Limited. Unga uliokamilika, bei inayokujali, furaha ya nyumbani, wema uliokamilika. Joymax Mwevoko. Tufurahie pamoja. Tukithie na mbere munini wa gavana kaunti ya Meru Mutuma Ntoithinkia na yukitie kanya kuruta ntumiri ya kuboreria kiri endwa mathandatu maria maraterere mioyo yao Somalia nyuma ya kubithukirwa ni maria makurikana ni magikundi kia Al-Shabaab. Mutuma na uretie mumbarothi wa Kenya ndeni ya Somalia uria wari mubunge wa Egembe Central kubaikiringo gutigira akenya maria makuringa biashara Somalia mena ukaria wa kwigana. Bithukiro cia maitha kiria Meru nicionekanite gutabaria. Antu engi makirombaga ukaria kuonekana na karuge mutugi kare atumenyithie nkuruki. Toboi kubia ntobarabe tobara urairwe uraira ya doble and ya Somalia ta county government ya Meru
kambue itokuwa pole sana. Ni miario ya monini wangabana motumanto edingia kerita antomeria koboreria nkoro Antonia thirikari ya kaunti ya Meru kirenje ira chidaterendwa bao na ranthiguru ya Somalia baumite mirigene atigania iji motumaki wa kiundu eki ya kunanga nkoro kijite ntuko inka nyuma ya boko ringerio makuma mirigene oeu ura wethira gitoto roba ora gine maitha itwarisivere meri itandatu yumite ntora ya doble kuma ande ya Somalia antubeto baurai ni antubaraba kuthoganirwa kwethira bari terrorists kana uthobwa kibiashara na bari uragwa na ne antu barabai so turenda kuwa poleni kirinja ira si affect ni manto ya barabonde bara tere endrobao inkobwira pole antu bamero ni bakoromba na babwe na itobwira ngai akabombanera na akabokaria tobatigania West na amwe na Dr. Mutunga na the two MCAs barabara lusere antobao Mheshimiwa Mwendaithile na Mheshimiwa Jim Mochoi. It is just the other week Jim Mochoi again antobatigania West barathikite victim kana mukuru oranwe oro ne anto obaubai athiete ng'ombe kingedinji motumari ugane ontonde korona eji ya Somalia kore na ambassador kometa ja county ya Meru na batiko jo kya moriko jo kwethira kiretha kya Meru ndi korona yo na ritho ria mwanya kambere Mheshimiwa Kirengo iwe metho ya Kenya na aranthe ya Somali na muno metho ya Meru atea Ameru baraba kurita biashara both duka both bakwaya na services maybe ne arimo maybe lecturers na baraba kubwithia biashara tofauti na wa major business commodity irimira antobau Mheshimiwa Kobai niwe the wao na ara Somaliland niwe mbua kinyangina na niwe mukaria wao antobeto bebatire kuibwa be secure muno Ameru we nao nonto you belong to us koro kidinji motumanongerete kuga ambassador Kobai na bati kwethira kigeria ntera chonde cha gochwera kimera kya miratho konde korona ya Somalia nitukwenda kuibwa kinya engagement okebwithia engagements at your capacity as the ambassador of Somalia from Kenya and specifically from Meru. Okay, to be the connections chia biashara chia mira. God willing, itokumenya you've always fought for these our sacred crop mira. Na kwa urira we nakanya kau in Somalia. Ito twakorombera twambrerie kuibwa good news ikiuma iranara that meankera yethirite yena issues negotiations ira ciethirite ikiendekana ikwambiriria nikenda antuba Meru bethira bena wirigiro muno antuba nyambene barabari mamira ke report rande to cia Weru rea kwa rieto ni mutugi kare MCA wa Njia Mwandari na shokeretie nkatho Minister wa Urimi na Ndethi ya Mithikari Nturi nyuma ya ciezo uyu kurikithia thoko ya Muringeni ni gatumika kureberwa mira ire gatumagwa nthi cia nja ni miario arutite kiri mubango wa gichunki gia siasa utukwa gukira umundi kuruki MCA uyu na menerete wa admin wa Njia niwe Michubu Thangicia akiugaga nandikite barua ya kuga thoko inu iri na kabro Thaa na kinyagia bantu ba mwegunyekiria biashara ma boda boda na ni urongo mutheri Marion Karugi atumenyithie
ni a biashara bathoko ya Muringene na MCA wa Mwendali uranowe munini wa speaker kiri county assembly ya Meru baraba ciumirite ukatha waziri wa urimi Mithika Linturi nontu bwa natengerete thoko iu abakire kiina kiomitithia na mbere na nontu bwa thoko iu yatumika kubwithirwa miraira yitanthi cia ome miari waziri araritikire gicungi kia siasa na renge twecogaire waziri Linturi nkato nontu nyumba na arawire niyo yeyite kwa nyumba na aramirere yitanthi cia ome kabwita irwo kuriku kona ni thoko ya Muringene etatia na ibura renge wa kwembia tutengerete cia ku uplift thoko eriko so romba retu anto baba na siasa nduni no ntoko na anto bena siasa nduni tubere iba to ekanya tubweje Muringa yoriko na njia tena MCA bele monka 2027 towe kanya tukuri entora ireko na ruare batu tutetegerio rongo butawala Muringene wetu kaitene okau MCA Ali na biashara ba nibonanite muthuro ni muritingui wa thirikari ya kaunti ya Meru urani ward administrator wa Nteru Michubuthangesia ni kiraba kuanandikirite minister wa trade barua ya urongo ati thoko yu ni kiri cabros ni kiri Thaa na kinya bikibiki ni cia kiri shade onto na yoto murikite thoko yu ni teriterine na rukoru ngoro tikuona wa kuera ngwete barua ekuma ke mtu wetu wa ward admin yandikiretwe waziri wa trade tourism na cooperatives o thirikari ya county ya Meru barua eriwa Muringene market kwina cabros yuonde kwatanira yuka warenge bonda shendi nebwethi Muringene neka uwa kwina Thaa kia fland light kinge kienda tumurikura Muringene yo toroyo thoyo nambi cabros tukwatanira bu itukwenda kuonwe Thaa keke wakana kinje itukwenda kuonwe bonda shendi Muringene eri tukwatanira na kawera imtondo ya mto wetu wonda admin na bionde isia into bila dieko bila tukuona ikethima kia wetu NJERU waziri Linturi na ito mushogeria mbi nyumbe bwe thirikari nene tukwatanira rudingororo bwe thiro wetete kibao twarushogia na rutefandika wira so ikwenda kuona ni Muringene uteke ndo kawira mwangaza kekoreko nda turanto Muringene tukuona kunu uteka brosie Muringene no te bonda sendi tukuona uteta kenje tukuona na hiyo turake undune bila tukuona thokone ni nyumba twokerwa ni ministry ya agriculture na ruiro atukuthuriri obo bila tukuona utebya county bieko inyambi wanda admin bila kuito bwethiritwa Muringene market uteke ndonto akabro tugeri make we Muringene number 2 came onto said iwa kuira tugeria bonda hakuna kitu kama hiyo na kithani Thaa tuyo tugeri so ndi yake kile tukamenya na tu akasi wa Muringene ni araba kuwa gavana ari na mubango ja thoko etaro arungamiri bayo na bakuromera kithima kia rui kira waziri Linturi akuthurire na kubariwa bobo tiombika na batetekeria gavana nare kiotonyera miradi ya tongeria bangi na amenyote utethio kinyapa muthia yorwara pumaniti na thirikari ya county thoko neu so mtu ndo yakawira mwangaza wetu wonda admin na ibulute byake ote ngweci ando to ababuri ta Muringene yo kithima kire kwa waziri Linturi thirikari nene igele na wetu akoloma tuwe no garia kithimene kire nyumba itu to akoloma na kile tubange tukwera thoko mawe karinga kura ntukwera thoko lare karinga kura ntukwera thoko kangete karinga kura ntukwera kianja ike karinga kura ntukwera Meru town ye karinga kura ntukwera Timawe karinga kura ntukwera kianja ike karinga kura tukwatanira na kanyankine karinga kura inya Muringene yo karinga bi ukethirwa CS no tukuthurire rwiru na nyumba no wotogerete kwina muntu unge no wiyete kongira point bi akiwa nyumba ye no ye ta kumanage na nya kametera kwenda tara Muringene ne kumanage mantu aro na nyumba wori uteke ntu baturetera thoko ne ukethwa ni bakwenda kwariria mantu a market baturetera ka brochure bagwa tayari batwigirite na masendi na netagu bagwa batwigirite ibe yakyo na be yakyo twabathikira lakini kwa itarari o mwanka thai CS yetu no tukuthikira na mwesimu wetu Mwendali pamoja na ndani kile utomba kuwa Meru county
market imwe nomba kuwa ya budia kura so nde ka budia market ngo chanda kura na tu tukaya tu na tu mwizo tukaringa kura nyetwe abudia market ngo chanda kura so nde age ako kuleta siasa pena wande admin tu moni wetara kwa ite to ni tu kwezi mwezi mwandali na ndandi gele banglio nda bakamba ko tu arambe na ndo amngene tena to makamangani ni kwa mnyamngene yo kama weta ora kwa ite Mkiripotera Weru TV thokoni ya Muringene wodini ya Njiege Central Bito Marion Karugi wa Kinywa. Orime karika mameanki makonekana agonto mwanya ntereshi ya bure na muno kisima na timau MC wa kisima orieno we mutongori wa maenge bungeni ya kaunti ya Meru Patrick Mutuma na umeretie kuromba gavana Kawira Mwangaza kwa mashokeri ya ngari ya kuboria mwanki iria kugana matunyire MC oyo ari athira gavana Kawira niwe wathanire ngari inu kuthamwantere inu akiuga akethirwa itisho kwa makagwatana na wandi ya timau kurutha andamano mwanka obishini ya gavana Kawira. Kevin Kimathi hena cio tariria. Ondima kareka ya mionki yetite nambere na utema ntame ntere mwanya buri mune nteresie timau na kisima riu Patrick Mutuma MC wa kisima na ruri mutongori ubaraba ingie mbungeni ya kaunti ya Meru na mwenelete thirikari ya kaunti buru runguru wa gavana Kawira urio kurikana kuthamia ngari mwe kwa mwangi kuma ntere yiki ntano buru bere kara timau ajo na timau ne tutetheie muno tarua maritati kuraite na mbere maritati koi kwaite timau na mutajo mojo wajo wazira junthe na ngare mwanki ekore mwanki itombere kwija na kwa joko aya maritati kaire twarara kwori tori proti emwe enge ethira lakini ambuge ngare mwanki bachokere ngado bega nonto nyawi batyomire beja lakini bumire kuraja bumomero town na ngare ere mero town ere jokerwe ka ere toire timau ambuge ne jokerwe na iko kuraja bigo aikiro narabo egembe narabo tikania ambuge nyawatu aringi kura babure aringi kura babikisima na aringi kura batimau itogwetia na itokuromba ngareto mwanki chokwe na itorekeja mweri wetano mweri joena tore ngari wekeja na itometerete mono tweterete kuona kethekeja nere akuja batu twina mheshimiwa Timo tukagwatana tumari anto batimau tumari anto bakisima kumangangana maritati bothe twana mane twetete batoni tukagera ngareto nondo teka batu taringire kura tabange kwa batu twatunyaga geto gikiro bange Mutuma itanambere na kolota witingo ibwa thirikari yerunguru wa gavana uyu sparete Timo wake inya kisima wandi na arako kwata municipality niombe gutegerwa twatega market cheto atako maritati atako nganga market ile drainage system ni thuki namba che municipality ile batiko thikithia o atega inya market uchi na rokomono namba che municipality batiko thikitega nenya kiro rikira kioja mate igetie kuthiurunga tima wake igetiomie na municipal manager inkomromba na gituma inya jaire kiumia ikaruma kuja mwanga maritati ngiatojera mate kenya maritati yomba ku benefit nondu wa municipality jojo choke mbuge batu ka municipality jorio nijo ejo ambecha na kisima ke part of that municipality tia to nya kisima ke employment ile kothido kabara ithithitwe to nya kisima ke reflect ke municipality nondu kataka batu to ke municipal je to ka municipality to utumba kuona mwana nyo umwe to gwitangugyo bonthe ibakweja oeja otegera utemunto kisima urio nitukwenda kwa ni tutetheka nenya ke mbondi ile thurirwe utemunto kisima ogata kuthuro ko batu twe pato municipality itugwitikia na itukoromba nya tutegerwe tungana na bange ikenda tungana twinde mkulu kibonge ba mwanya Mutuma krefa mwanya ila sientere iji mwito yawe tegete kuri kwatana tuga no mwanka ando betu ba 70% na ingwitikia matojo twathingatira na twakisha ja kuthithwa na kenge itoreke nyabo manto ja community development cha community batutethia na tukagwatanira abo ikenda batutetheria kuthithia njira batutetherie inya wa kairasi na manto ja konia community ikenda bomba gututethia na ibarikitie kwerana na twakaranthuru na twereana na betikire manto jonthe kwa kuma tukamberia gutegera na tuthingatire twakishe ko twarikanirie bagetikirie kuthithia u no ntibetikitie orende na bakathithia u Weru TV kumaburi mbeta wa Kelvin Kimathi
Akarima kithoka maria magwetana rietwa rimwe kithoka Resident Association nimeshite bamwe na kwathira njira iria mankenda kurumira kenda gukuria guntu gukuni baria mabeshanite yendikithia ria cukuru ya Utea ireri ntere enu neo kithoka Polytechnic gutithua nkathini kenda igwata arutwa mamengi nkurukina nkinyagia gukukumba gukura nimathirite ona antu nimabatirie gwisha bamwe gukiriria ntura imaumite muthiri murioki atariri nikenda gutigira nture kithoka yukura bwega na ndi akariba kithoka ni bejite amwe na kuthia gikundi kiraikonomikanya kithoka Residents Association irinjire mwe gutigiriba kubangira witi na mbere na kuthome na moroto urabakonda kithoka kithwa gikara tutonere uju twara kwithira twina association iria yatutetheria kuwatanira kenda tu solve mantu jetu twa kithoka problems of kithoka sika tu overrun. Nande to mheshimiwa auga we formed the association kenda look for security kenda yariria mantu ja infrastructure kenda yariria mantu ja chukuru na mantu ja environment. Hii association ni mzuri na inaangalia mambo vile kithoka itaweza kukua mahali ya kukaa, mambo ya security, mambo ya maji, mambo ya stima na mambo yote mabarabara. So at the end of the day tunataka ifanye kazi kama Karen Langata Association ikuwe sasa hii kithoka ikuwe association ya maana. Turienda ndi kwithirwa turi gatigati kana ki amwe na association iri na development nene mono thene ya nthiguru yetu temerwa yake turenda ikwa kinya ira itawa role modeling ko witu kuromba akithoka bonde twite mbere na ngwataniro eu nontu ni kuonekana ni kumba kureta maendeleo kwa uraisi na tukomba gwita kire ofisi cia thirikari kwa uraisi nontu twi groups nyingi iria tukomba gwitaniria nguge amwe araba ugite muno bakonda gutegera mantu jege kithomo kirota kithoka Youth Polytechnic ira bakonda itithio nkathi na gutonya kimubango wa thirikari nene ja TVET nkiuko kaire tuna mibango na tuna plan kumba utegera kinya Youth Polytechnic yetu izi to kithoka Youth Polytechnic wategera nande thirikari ni ku tunenkera district NJERU to Imenti East sub county kana Imenti East district na district NJERU ni jana matunda jayo na ki matunda jau na ndijo ja moto ko yotegera tombe kwithira itukuja bangira mbere matunda jambiria kuija ja Polytechnic kithoka Youth Polytechnic itukwenda tutegera tona na tahinya thirikari tonto kuna policy ya thirikari yuga each and every sub county kana district wareri ni jana yana katheti kangi gakureta TVET institution na turingi kwendekia muno institution yetu ya kithoka Polytechnic itonya ndene TVET na itonya ndene technical kenda yumba kuona funding kana allowance kana mbecha chionde cha thirikari kumanara national infrastructure ya mashule na Youth Polytechnic kama inaweza kupandishwa ikuwe kutoka Youth Polytechnic ikuwe TTI ama TVET institution. So kithomo ni gintu kina gitumi muno na gigukinyirwa ni association nontu ni tukwenda ana betu beta na mbere kuthoma bwega nontu kithomo no kio development na tena kikinya ntu baba nene ituka bweni encourage kana tukubekera moyo beja shukuru nontu kithomo gitithiraga India muna bubungera imdaud ethwa kibole batigira ati ibakuja ntera mwanya chotigira mbe imbithi kinyabu ibakona ngugi kwamba lazima wachunge youth ya kithoka watafute vile watapata revenue wanaweza ku earn revenue shori wakiwa waachilia basi hakuna kazi watakuwa wamefanya watakuwa kwa nyumba kubwa na wale youth wako hapo nje na haina maana. Muthuri Muriuki, Weru TV. Wataniro ya Maria marutaga biashara ya ukamati wa into ni makuromba thirikari nene kuthondeka watho wa kwendekithia biashara ya gicunci kia 60 kiregana gigatigagirwa biashara a Kenya makiuga kuri na ageni magutuma a Kenya makaga bururu mugate wa ontuku mariuga watho uyu ugesha gukurukua ugatethereria banene kuringa njoki a biashara ma Kenya na nkinyagia gukiriria uchumi wa nthi ya Kenya. Anthony Kadenya na araniriti na biashara mama atubari boti ino.
we as transporters, we are growing as an industry. The number of trucks we've purchased on the road, those are investments by local transporters. In transport, in logistics, in warehousing, in agency, we are the people dealing on the ground. We have invested, Kenyans that have invested here. And what I'm trying to bring to your attention, the debate that I try to bring is how we are operating. The game or the profile is rigged from beginning. It's not right. We own 90% of the trucks, maybe, and there are two sections to this. I'm going to divide it two. There are two. We own 90% of the trucks, but the contracts, 70% are by multinationals. The multinationals have the contracts. We have to work for them, and of course, at the rates that they want and how they want. Because on one side, multinationals are working with other multinationals. The deals are made away from us. They are, of course, multinationals have owners and shareholders. So whatever they are making here in our country is, of course, remitted back to the countries where the shareholders are. And we are holding the wrong side of the carrot. That's what I'm trying to say. And every country needs to protect its own industry so as to build the capacity. How do you build capacity when the business is being done by multinational to multinational? And because of that, we have to agree to their, because if you go to the DHLs of this world, they don't own a truck. The big percent, there may be a few trucks, but they don't, they are transporters, but they will not own trucks. They will get to us now. And now we have to agree to that deal. Why can't we transport? Why can't we distribute ourselves? Why can't they give us the business from the source ourselves? Every country needs to protect its people. We have to be patriotic, and we need to think of Kenyans. We are requesting for the 60% because we understand that multinationals, we need them. They bring the business. But what we are requesting, we are not requesting to push them out completely. We are just requesting for them to give us a fair share of the cake so that we may survive. Look at the amount of fuel levies we pay. Once you fuel the truck, how much goes to the taxes? You know, these are not taxes that we pay later or we pay at the end of. This is immediate tax money that goes to the government. If I'm fueling around 700 liters of fuel, that is 140,000. A fleet of 10, 1.4 million. Fuel levies are about, right now is about 65% at cost immediately. So we are also developing the nation. Yeah. Niwega nuntu wa kanya gaku mutegeri na niwega nuntu wa gutara kurumira nteto cietu ri nkwenire utuku umwega. Mwananiria wetu mathithio tuko monde ni Purity Richard mbitagwa Christine Wanjeru.